Allah subhanahu wa ta'ala e bitta ɗiɗo wonkiji meɗen ɗen du'ano ɗen wuroji meɗen ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala jaɓangen de meɗen ko wonde waɗude kon nde tawde noon banu adama o si a waɗi dewal ngal no an ko Allah subhanahu wa ta'ala no hayiri noon ko ya toro kadi o jaɓane ko kadi kanko Allah subhanahu wa ta'ala ina woni ko hakkunde makko jiyaɗo ko taragol waawi jaabin dongol ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala en toriyal e taw har ko wonno merode kon imo jaɓande hankin ni yaltude ganduɗo lewru meɗen ko ɗum woni lewru suumaye en tori Allah subhanahu wa ta'ala noon o adama si o hoori nduɗo lewru suumaye no haamiri noon Allah subhanahu wa ta'ala yafantamo bakkatuji makko ɗi o laaɓa e bakkatu o ñande nena makko jibinnomo eyi ɗinki ɗi nde tawde neɗɗo on si tawi woni o wawata banu adama no wondiri noon ko enen e cheytane woni o jinodiri ka hoore leydi ɗo banu adama faljay tun ko wattiriɗa wo ko wakkiliɗa faljere heɓre tun e diina kam hala ko hattirɗo wakkilade kaɗo diina feere ala cheytane faljinaymo itti noon sikke ayi bon nde tawde noon neɗɗo on toujours o faljay oɗo Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri en kadi ittugo no ɗo muuɗo e ko wiyete e jakka e suuma e o muuɗo on muuɗo ko fi on ni tawa neɗɗo tawi woni o huuri balɗe capantati wata hoɗe balɗe capantati hara balɗe faljiroyi e nder suuma e o koye paljoyi tosokoy ko heɓata moɗon ko ɗum woni fi o ɗon jakka ko ɗon ɓeni neɗɗo so tawni o huuri an tawi ko ittali muuɗo haray e sukkarota makko ka no yowi ha o itta wonande heɓuɗo feere amma mo mara feere ha ɗum ɗon farla kam itteru kadi Allah subhanahu wa ta'ala waɗani e ndeɗo ñalande laylatul qadri o ɗo lewru suumaye tawa tara so tawni Allah hawni mbiye laylatul qadri a heɓay baraji ko goɗɗo rewi Allah duuɓi 90 ko fawi kono wiɗen toriɗo Allah subhanahu wa ta'ala hara o jaɓani en ko ɗaɓɓandu lewru suumaye kon e o tawna en suumaji hewɗe hara nde ɗo won Allah suumayere men sakkitore o tawna en suumaji hewɗe en torki Allah en fati kala ɓe kanko wawi tigi o jaɓana en demeɗen ɗen fof nam musidɓe julɓe bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah subhanahu wa ta'ala o dalika deftere makko teddude wa inna minan nas himɓe jiya e yimɓe ɓen banu adama mawɗo woni wawɗa ñamowo ya wonde ñamirta yara banu adama ɗano to sile foofa o inna minan nas himɓe jiya e yimɓe ɓen man yu'jibuka on mono hawnire haawire ay ɗawnuhu ay konngol makko ngol fil hayati dunya e fiiɗan ɗo gurdan aduna on andi no woodi e yimɓe kamɓe bengal maɓɓe ɓellitaki hay e hunde sina fiiɗan ɗo gurdan aduna kamɓe kono aduna ko ɗum woni ko maafini ɓe hiɗo weñjama fi oɗo aduna tuyanema oɗo aduna ƴetta hakkille ma nawayi oɗo aduna kala ko wonɗon ɗo kamɓe ko fi aduna toon gandal ɓe ƴellitaki sina fi oɗo aduna wona woɓɓe wirata noon a mara jawdi wawatano mbi Allah ma wonɓe goddela hay ɓayri bakkate ɓe naɓe bakka bone on kadi na Allah tagi ko boni ko Allah tagi ko moƴƴi ko Allah tagi ko boni sa waɗi ko boni kon kadi Allah no andi na'uzubillahi Allah subhanahu wa ta'ala yetna iblisa kala jokkuɗoma anni jokkuɗoma mi hebbinira o yiide jahanama wayni inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa ande shaytane ko gaña mon onon kadi jogite shaytane gaña wayni so yamiri on ko moƴƴi adde yembre ko marɗon feere kon ko boni kon terte fes daganta ko julɗon ko ɗon ko inna
mi wawata ɗon kutortade ko boni la ay gonga ceerno e men ɓen ɗum wela wolligol yeeso Allah subhanahu wa taala ay nde tawde neɗɗo o darata yeeso Allah subhanahu wa taala justi o hiɗɗa ɗon gurdam makko fof ay Allah subhanahu wa taala ƴetta ko ɓuri hittude gurdam makko ɗan honno jeunesse yagal mangal suka yagal mangal kay ko tawdari fof no faalama ɗon kanko Allah subhanahu wa taala kadi ɗon wonodduma o ƴetta ko ɓuri hittude ɗon kadi suka yagal mangal koye honnungal feƴƴuno ay kono darogol yeeso Allah subhanahu wa taala e Allah min mi tawno mi wawata aƴƴugol waɗugo ko boni ka aduna mi tawno mi wawata ɗum ɗum wela woyde yeeso Allah subhanahu wa taala ɗum waɗi wa minan nas no ɗiɗoɗen ma yusibuka on mono hawlira qawluhul konngol mungol fi hayati dunya eɗen ɗo gurnan aduna ay wallahi no ɗo ɗum ko aduna ɗo sa jokkiɓe ko ɗi konguɗi ma e magginirtama ka aduna ay nadoyteɗo kaali janne jatigiji makko nadoye ka yiite nde tawno yimɓe aljanna ɓe nga yimɓe yiiteɓe ɓe yintoye wonɓe ka yiiteɓe mi waɗanoyte écran ha ɓe rewi wonɓe ka aljanna ɓen ko woni e neminade ko wonɓe ka aljanna ɓen kadi ɓe waɗanoyte forme écran ha ɓe rewi wonɓe ka yiite ɓen ko woni e lettede ko ayi goɗɗo ko wona ka aljanna o yiɗi jatigi makko no sumoya ka yiiɗo ene jatigi tan ari ɓila naɓugol ka yiite on jatigi jaga sen jokkuno o eɓɓino naɓugol lan ka yiite ayi ko ɗum waɗi sen ɓenni yeenolan ko mbuɗum jatigi ma mi yettor makko hon lawɗa ayi bonɗo ko bonɗo yarata moƴƴo ko moƴƴo yarata lata jiɗoɗa man yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwaduna man hadallaha wa rasulah so yiiɗa yiiɗi goɗɗo tun andi koko jokki on ko ɗum welete ko ɗum yiɗirta ay ɓe heewɓe ɓe si a jokkiɓe koɓe jokkiyaɓe naɓe ka yiite ɓe majji he few wa huwa ala hisam on noon ay yashhadu ala ma fil qalbihi hara mo seedina ɓernde makko nden ay himo seeditanma wallanma piiji an kadi waɗu ɗum ko aduna ni ha ɓe ɓaɗere wani sasi lakara ma on welay he kan yo aduna wiɗ ɓanda lakara ko honɗum tawoyta wello aduna ma o ay wa huwa ala ddil hisam mo ƴetta ɗin piijinade ka hoorema wa isa tawalla ay joni noon banu adam wiyaka to ɗaɓɓo aduna wona wirno ya ayuha rasulu i'malu saliha ay kulu tayiba on no laɓɓen golle ko moƴƴi nden est ce que fi ko a julɗo hiɗa faala jawdi no dagana ma gollirgol ko goɗɗa gollugol ko harmi la yo no woni ɗum ɗum e julɓe go ara julɓe wiyo ɓessaɗa la ilaha illallah salli go juula ɓe yettuma ɓe ɗaɓɓira no ɓe ɗaɓɓiri o si tawi woni ɓe heeɓi jawdi ndin ɓe tuubay ɓe laaɓa si a ɗaɓɓiri jawdi no ɗaɓɓirɗa ndi o so a ɗaɓɓiri jawdi ndi no harmiri si a tuuboya e laaɓa ndin jawdi ndi ɗaɓɓirɗa no harmiri ɗen fof ko akkitayde ay kada ko de Allah subhanahu wa taala ɓe mbawi jeɗfade Allah ɗawa ɗaynude Allah la ay entre banu adama e banu adama ko woɗɗo go ɗaneta woɗɗo go a wata ɗande taw ko marɗa wonɗa intelligent to taw woɗɗo go to ɓurma wonde intelligent ay Allah subhanahu wa taala haɗima yaɓɓirgal no harmiri wiya ha an ɗaɓɓayno harmiri ha jawdi ndi ɓay ko ɗon yawata heɓade ko ɗon ɓurata ɗuɗde si jawdi ndi heeɓi kande kadi tuuba laaɓa e mi jetta ni jani ɗon mi neɓɓere yimɓe hajju mi naɓi mi darnira juulurde si a ɗaɓɓiri jawdi no harmiri a ƴetti ɗon a naɓi goɗɗo hajju kanko tawi woni o anda es ko ɗum koko harmi wonda e ɗaɓɓirde o anda ɗum si a ƴetti goɗɗo a naɓi ɗon hajju kanko mo naɓuɗa on hajju makko ngun hino laaɓi par ce que o anda la tu akhina inna sina ahtana Allah ta nangitiri men ko min anda ko ay amma resi mo andi ko ɓiɗɗo anni ko ɓiɗɗo an reeto golle makko fof ko yeeygol beere golle makko fof ko yeeygol drogue golle makko fof ko détournugol ay golle makko ko agresugol jatta jawle fasama gasen yimɓe jatta jawle ko woni golle makko ɓiɗɗo an reedo miɗo andi ɗum ɗum no ɗaɓani lan cer so ƴetti jawdi o naɓilam makka mi mara toon bihi basiram par ce que miɗo andi amma noon si a annda an waɗana ɗum jawdi anda ida majja ɗum fes ɗa majjira ɗum woni ko woni lakara o Allah subhanahu wa taala jaɓay hakkille mangu
kanko noon naɓuɗo mawgo mara misgala jaraten ko wiyete baraji en tant que jawdi makko enin ko jawdi haram. Hay simo faala o naɓa e adduna o fof makka Allah subhanahu wa taala Allah ɓaka ɗum o jaɓata ɗum. Hay kadi inna allaha haniyun anil alamin ko Allah subhanahu wa taala woni patron. Hay o wi on wonɓe kawɓeyɗiɗo ɓen fof si on fewiri wona nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ɓay hay goto men ɗo fewata hewto tawa nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa taala ineni wonɓe kawɓeyɗiɗo ɓen fof si en fewiri wa pewal nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ngal ɗum ɓeydata e la makko ndu misigala zarrata. Eyi enen wonɓe kawɓeyɗiɗo ɓen kon fof kadi si en yeddiri Allah ay ɗum ɗuydata e la makko ngu hay fus. Eyi hono en nugol o ɗaɓɓirano ɗaɓɓiri o inna hannde kadi noon dooma baraji ɗin ka Allah wi ka Allah subhanahu wa taala wi kanko ne patron o ha jaɓe Allah subhanahu wa taala sokola jawdi. Eyi mo mari ko rewam woɓɓe goo moƴƴiɓe nelaɗo e sahabaɓe e tabiina e moƴƴiɓe feƴƴino ɓeeli gumeji moƴƴiɗi Allah subhanahu wa taala eɓe feƴƴina enen kadi fewndi so rewani Allah Allah subhanahu wa taala go rewi Allah e woɓɓe kadi no rewde Allah malaika ɓene ɗon. Ay wala yasuna Allah wa yafaluna ma yumaruna malaika enen go malaika e ñeɓɓodira. Allah subhanahu wa taala ni malaika o aduna asamawji ɗin ɗi jeɗɗinon ɗi fof majjiɗi heewi malaika asamawji ɗin jeɗɗino Allah subhanahu wa taala ni o asama waɗan aduna yankeji ɗo omori hen ɓen ɗo ɓe malaikaɓe wonɓe ɗo siɓe ciɓɓe kawama goto kala e hoccu gabbum jaare kawal leddi ɗo sakkitiɓe arde ɓe heɓata hara ko aduna o fof goyna e nder territoire Sénégal on tun dey ko aduna Allah o fof ilanga fuɗo ha kadi mutoyta ɓe malaika ɓe ka asama waɗuna yankeje o asama goto siɓiti ɓeɗema goto kala e hoccu gabbul leydi sakkitiɓe arde ɓe heɓata ɓeɗo fof malaika ɗo asamaji ɗin jeɗɗino ɓeɗo fof no rewde Allah. Ay la ya'suna Allah ɓe yeddata Allah wa yaf'aluna ɓe waɗa ma yu'maruna ko Allah subhanahu wa taala yoriɓe kon. Kono an neɗɗo so tawi woni a yeddiɗo Allah subhanahu wa taala ɗum ɗuytata laamu Allah ngon hay e hunde. Ɗum ɗuytata e laamu makko ngon hay e hunde misgala zarrati. Kono haray julɗo o ko o waɗu ko nela eɓe jamira kon gollugol ko moƴƴi. Eyi gollugol golle moƴƴe ñaama kadi ko laaɓi daggi ko waɗi neɗɗo ko si tawni simo ñaamude ko laaɓi daggi ko ɗum so wawa du'ade Allah subhanahu wa ta'ala jabinanamo du'a makko ko ɗum si o du'a Allah subhanahu wa ta'ala jabinanamo du'a makko ko waɗi neɗɗon si tawi woni ñaamete makko wona ñaamete laaɓuɗo koko détourna jamfa koytata si tawi ɗo piiji ko ɗum ɗon o woni e ñaamude Allah subhanahu wa ta'ala jabata. Hinna wonawno ɗum ɗo andi ande o yawno o ɗumanni tawi koko ndo ɗo setejo ndo yawno mo himo setejo himo mayasude kono ko neɗɗo yeddowo Allah subhanahu wa ta'ala wona fewuɗo o yahi ha ñamete makko lani ndiyam makko ɗan lanni ka burure o wicceno wicciyemo o yaali tawi koye sara o yaali hay goto o yaali ndiyam o yaali hay goto mo lando. O wi he o wi Allah waɗono sa faaba kilam ara yaɓamade ni fonti jeeyamo kadi gafma o fuɗɗitorade Allah subhanahu wa taala ko honno mi jabiranta o du'a ñametemo kanko ko ñametema konko ko harmi hay ko ɓorni konko ko harmi tima kon fof ko harmi koko détourna. Eyi bon sukude ko on waɗi hande yeɓe hun du'a ha wonka ala jabade par ce que ko honno golle ɗen ɗe laaɓa. Eyi ko wona ñamede kon laaɓa taman yuqa subhanahu fi fa walaika humul muflihuna. Eyi kala dallaɗo nder wonki mum ko woni malaɗo goɗɗo en tant que julɗo hiɗa dowa andude ko honno ñamata. Ayi wa yashhadullah ala ma fi galbi hala mo seydinanama himo wondanama ayi ɗum ɗo daguinanama peggide Allah subhanahu wa taala no wa wala abdul khisam on noon si on ƴettiɗo on woliɗo bi ilana bimbi hakkikkide neɗɗo mo anduɗa ma wonki mum ko aduna on woni ko cuɗani ɗum on famodirta par ce que kanko ko o aduna ɗo o reeni. Ayi a wollanemo fi lakara ton o wiya ɓe ɗum ko tinde ara no hiɗa andi ko woni toon ene ɓen ɓe yahi lakara ɓe ari hiɗa andi ko woni toon. Ayi ko ɗon o fuɗɗorantama ko ɗum ɓe fuɗɗorantama ɗaynirde an hiɗa andi ko woni lakara. Ayi
on noon wa isa tawalla si o yahi si o hucciti sa'a hara mo yaha fil arde ka leydi li yufsidu ay fiha fiyo bonnu ka leydi ton ay neɗɗo mawɗo ni on o mani ɗawra makko aduna woni ko cuɗana kala ko o yaari e leydi ndin himo bonna hon woni bonnugol hoore hon woni bonnugol leydi ndi yeddugol Allah subhanahu wa taala an e hoore ma ko yeddata Allah subhanahu wa taala kon ɗum ɗon yonalima ɗum ɗon tun hino haaduma yonde an neɗɗo joni noon hiɗa encouragé ɓen kadi e yeddugol Allah subhanahu wa taala no hulɓinigoy sabu Allah subhanahu wa taala o wi kala tindinɗo e moƴƴere kala golluɗo nde moƴƴere ɗon o heɓay baraji ka tindinɗo moƴƴere nden on heeɓi kon e baraji ɗum hara ɗuytantake kadi hara ɗuytantake ka baraji golluɗo on hay hunde mana sa tindini goɗɗo yo waɗu moƴƴere on mo tindinɗa moƴƴere on so heeɓi baraji sappo an tindinɗo moƴƴere nde on an kadi a heɓay baraji sappo ɗum ɗuytitake e baraji mo tindinɗa on hay e hunde sikkuɗa noon kadi soko boni kon kadi noon tindinɗa ɗon kadi baraji ɗin on senday bakka ton on senday ay fata awanu alal birri wattaqwa wala ta'awanu bil ismi wal udwani wallodiri e hoore kulol Allah woto on wallodiri e hoore geddi e hoore jaggutugol ay ko waɗi sa walli goɗɗo e hoore yeddugol Allah kala bakkatu ko heɓoy to en kadi a heɓa on fota e ter ɗum sikke sakka ala muɗum wona woniri noon si tawi woni a walli goɗɗo e hoore moƴƴere baraji ko heɓi tan wo an kadi a heɓa waɗin baraji ay hulɓini haray mo encouragé ɓe hoore yeddugol Allah li yufsidu fiha himo bonna kala way haali kol harsi ay himo bonna remuruji bon hino tawa ko wiyete remuruji bonnugo remuruji hino tawa e ɓiɓɓe wonaɓe e warede ka deedi mum ay wa isal maw'udati su'ilati bay zambin utilati tuma koye ɓikkoye waroya koye wona koye e warede ka deedi ñande koye immintinoya koye landoyi noon koye landoyi ko wiyete joni exemple joni wiya droit des enfants ko ɗum men nanta janggoɓe no walla ɓene droit des enfants ka ay ka droit des enfants woni toon hay ɓiɗɗo ma reedo a hanama nangude piya ka ɗo hattani ɗum mi nani ɓeyna de wo ko Afrique ɗo goɗɗo suusi nangude ɓiɗɗo mum piya leyɗe porto hattanaka ɗum par ce que toon droit des enfants on no dogude toon joni noon ɓe rewɓe wonɓe ƴettude comprimé ñaama fi wota heɓu par ce que fi honnu siɗa wadde bone siɗa wadde zina fiya ƴetti comprimé fiya ƴetti piije a portisque fi wota heɓu bon ɗum dandali ba jina on ɗum hay tawde bakary jina on bon jonnon ɓe wonɓe ƴedde comprimé ƴetti wonɓe ƴettude piqué e wonɓe sabu wadde ɗum ɓen kadi ɓay ko woɓɓe go woni e foccande ɓe ɗillayi ɓe fof maɓɓe hiɓe fota ter liggiɗo pikiir fiyo pike fi wota heɓo fi wota ɓiɗɗo heɓo e pikiɗo e pikaɗo ɓe fof maɓɓe ɓe senda e bakkatu on ɓe ɓiɓɓe wona ɓe warede ka deedi ɗo ñande ɓen immintinoyi par ce que ɗum waɗi e yawmal qiyama ɓe immintinande par ce que si ɓe taganoma ɓe ara ɓe aadi aduna kamɓe kadi ɓe andi ko wonayno ɓe andi ko ɓe wonay noon hiɗon andi Allah subhanahu wa taala hino tagi woɓɓe malayka ɓanniɓe binde mum hino tagi hurul ayni ko wiyete hurul ayni ɓandi binde mum ɓen hino toon ɓen ɓe ara aduna ɓe anda kono e aduna ko non andi yawmal qiyama ñande dangol si Allah subhanahu wa taala yoɓoyi jaaɓe moƴƴoye ɓen o yoɓoya jaaɓe moƴƴoye ɓen ha malayka ɓen e hoore muɗum ɓattinaɓe Allah subhanahu wa taala ɗum ɓe suno ɓe wiya e Allah minen meɗen sikkude hay hunde ala ko yiɗuɗa ha hewtime menen ɓe malayka ɓe sabu menen ha hande men yeddalima hande noon ɓeɗo a ɓurni ɓe jaa e maɗo e hoore amen ko ɗum waɗi ɗum ayi Allah subhanahu wa taala innaka ko ɓe yawno ko aduna ɓe yallan kamɓe ha hande ɓe rewirilan no mi yiɗiri noon hande mi waɗanayɓe ha ɓe welta mi ɓurnayɓe hoore mum hay onon ɓe malaka ɓe mi ɓanni bindiya ko ɗum ɓuuri welde ɓuuri ɗum ɗon Allah subhanahu wa taala yoɓa jaaɓen teddinaɓe hay ko yawmal qiyama nde si Allah subhanahu wa taala aljanna uditama innama e jaaɓe ɓen yoɓe naato ko malayka ɓe gaɗata tappa garde bo neñandade ko malayka ɓe woni garde kolle e men ɓe gara enen jaaɓe ndeñande koyen président e hoore malayka ɓen way malayka ɓe gaɗata tappane jaaɓe Allah ɓen garda bu ɓayno naate udhulu salamu tibutu naatire no faalira ɗum ayi kono ɗum ɗo holli ka ala ko weeli tageede adde aduna ɗo waɗa kadi dewal ayi
sa tagama kadi addama aduna ɗo a waɗali dewal hara kadi ala ko woni perdi ha hewtiti ɗum ɗon siko wona sonnaɓe Allah subhanahu wa taala yoɓoya e sonnaɓe arnaɓe ko ardeɗe ɗo ɗofti Allah subhanahu wa taala waɗi dewal o yoɓoyaɓe ɓurnaɓe huuru layniɓe o labbintinaɓe kadi ay saabu hiɗen andi aɗu lakara to nawyetake ay lakara sonnajo ko nawyi o feƴƴata 15 ans 18 ans ay gorko ko nawye o feƴƴoyta 25 ans feƴƴoyta ɗum alijanna nawyetake natama nawyetake mayetake ayi bon o labbintina ɓen kadi ɓe rewɓe aduna ka on tigui kadno ɗo wo Allah subhanahu wa taala labbintinamo ha hurlayni ɓen siɓe yiimo ɓe wiya e Allah handi a ɓurni ɓe ɗo e hoore amen konno wade ɓe yokka koɓe yawno ko aduna ɓe yiya lilam ɓe ɗofti suno aduna lorraliɓe ɓe ɗofti lan ko ɗum nde moƴƴata ɗum yeɓataɓe hande saabu Allah subhanahu wa taala fama jazau siya illa sayyi'a laysa bi zallamin lil ibadi Allah subhanahu wa taala o toñata ko ɗum woni nde o cippinno baba adama kawat leydi ɗo ko ɗum wonno aadi ndi ayi udkhulu ay ihbitu minha fa imma yatiyannakum minni hudan ay faman tabi'a huda fala khawfun alayhim wala hum yahzanuna adama cippo yaltuka aljanna ga ɓay Allah waɗi a yeddilan cippo an wo iblisa wonɗo saabu yeddugolan cippe ay ihbitu minha fa imma yatiyannakum minni hudan peewal aroyayo ngal qur'ana e sunna kala jokkoyɗo ɗum jokki peewal ne ngala Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ngol fala khawfun alayhim so aroy lakara ɗo kulol ala e dow makko ayi ko waɗi ko aljanna o natoyta o natoytake yiite jahannama wala hum yahzanuna o sunninoytake saka ko aljanna wonoyta werde makko ko ɗum woni aadi ndi ayi amma noon siko yeddoyɗo ino aadada ɗon kadi no anda hara ko yiite gewonde fegge ballon tigui ayi kono Allah subhanahu wa taala o firtata la yukhlifu llahu l-mi'adi Allah subhanahu wa taala o firtata fodore makko nden kono koko foduno kon arnoɓe kaɗo woni duhiɗo woni gorko la udiu ajara amal amil minkum min zakarin aw unsa mi bonnata mi yeɓata joddi kala golluɗo ko moƴƴi woni gorko woni sonnajo ay siko sonnaɓe ngo yoɓaɓe ha hurlayniɓe e hoore muɗum ɓe suno ay siko duhiɓe Allah subhanahu wa taala yoɓaɓe moƴƴereji ɗin ha malaika ɓen suno ay Allah subhanahu wa taala ko sabu ko ɓe yawno ko aduna ɓe hulilankon ittaqullah bil khaybi ay no ko tawno malaika ɓe ma onon ɓe hurlayni ɓe waɗi son alalan yeddude ko ɓay on yiilan min Allah subhanahu wa taala on yii yiite on yii alijanna kamɓe noon ɓe yaala yiite ɓe yaali alijanna ɓe andile miɗo woodi ɓe andi Allah no wooda ay hande mi yoɓa ɓe ha ɓe welto ay hara ko malaika ɓe nde ñandaɗo tappande jeeyaɓe Allah ɓe gardabu ay uddanaɓe ay aljanna si natama kadi hara paykoyne toon kadi wildanul mukhalladuna paykoyne toon ko gollana ɓe ay déjà ko falaɗa ko ya miijo tun ara ay ɗum e hoore muɗum margare kadi hara ne wotton kadi paykoye spécial ko gollana yimɓe aljanna ɓen toon naataɓe aljanna ɓen kono noon joni noon koye ɓikkoy wona koye e warede ka deedi comprimé ko wona ƴettede fiwota ɓiɓɓe heɓe pikiriji ƴette fiwota ɓiɓɓe heɓe e ko waytata kala alhaalin kun andinɗen hino kala jiidi ko ɓiɓɓe wona e warede ɗon waɗanoɓe haalunoɓe arde aduna ɗo kañum kadi golla dewal haɓoya nden ɗon moƴƴere kono ɗon kadi noon koye répétition yawmal qiyama devan waɗunoɓe ɗum ɗon ɓen ɓe landitoyo haqqeji maɓɓe ɗin way zelma udata so ilatti bay zambin qutilat kum bobo hum warano kum kandi reedu ko lando hin ko sabu honnum warnolan kono mi waɗuno ha mi wari ha jono ɗon dey way ɗon kadi ruu ko yahi nduggu i moyto ɗon kum bobo hum wara kum kandi reedu ko honnum kum waɗi ha kum wara yiwɗen warunoɓe sabu alhaaliji no kum warira noon fop ɓen ɗon fof ma ɓannoyte yamal qiyama ɓe lande ko sabu honno kum warira kum hetta hakke makko ngo no hawni wona auzu billahi ayi bon ko ɗum woni oyni ko ɗum woni tawa e bonnugol leydi ndi ɗum wargol ɓiɓɓe ka reedu ala nalaɗo Muhammad sallallah sallam o inni jiyaɓe an jombe jiido ɗon heɓon ɓiɓɓe yawmal qiyama hara si immitoyama moftiyan ɗen aɓi mentoroya e moftiyan ɗen hara moftiyan ɗen ɓuuri e ɗiya moftaji fof ay janno si tawni ɓiɓɓe ɓen ko wona ɓe warede ma nana joyɓe nena ɗo ko polygamy gorko mara droit jombugo rewɓe ɗiɗo
Allah subhanahu wa ta'ala déjà ko nayo fuɗɗori kaka nayo fuɗɗori wari ka goto ruba wa salasa oyni jombe nayo jombon tato oyni si hiɗo mari feere nde tawde noon sonnajo kay sa addima ko ya dankanomo ko ya dankomo ko ɗum jonniraɗa sonnajo wona ko piya wona ko yenna wona ko lettira heege an gorko on ko wa ja'alna baynahum mawaddatan wa rahma ko woni e dewgal ko ɗaɓɓa e dewgal ko yurmede e giggol ay ɓeygu ma ko laba o ko laba walla modi ma ko laba o ko laba si tawi woni yurmede ala hakkundeji moɗon giggol ala hakkundeji moɗon haray ko wiyete wele dewgal ko giɗon sunani ɗum ay ko giggol ngol adi ko ɗum waɗi ɗo woɓɓe gota gorko on ɗo ko mari jawdi o ko mari jawdi so tawi woni o yiɗa debbo on bon aya onate ka ɗo tawata ara tigiti bon ara ɓe fijata ɓe jalata ay debbo on kadi waka zalika kono si giggol no toon hay si tawi woni o mara si debbo on no yiɗuma walla gorko no yiɗuma hay si tawi fusti ala walla kay ɗum won waɗa fije jala par ce que giggol ngol no toon ay voilà ko ɗum waɗi gorko ko jonnira sonnajo ko ya danko mo yero ko marɗa feere kon ay wondire no moƴƴiri si tawi woni kadi wondirta no moƴƴiri toujours kadi libéreramo no moƴƴiri ay déjà ino woodi woɓɓe goye ɓe andanɗa hoore maɗa si tawi woni ɓe akkitay sonnajo fayda ɓe waɗanaymo ko ɓe waɗannomo fayda ko ɓuuri ko ɓe ƴamaynomo si ɓe accitamo ay c'est normal ay déjà taw si tawi woni a décidi accugol sonnajo ko wiyete edda ko anduɗa hoore ma hande julɓe boyi hiɗen andite ɓe karam koɓɓe hino yewtude men ko andi teyi wonɗen e waɗude seren l'islamu wi sonnajo so waɗima ko metti jeejumo ko ɓeyguma ko ya jeejumo multa okkora en tant que ɓeyguma par ce que dewgal wona cakari dewgal wona samaka koye dewal Allah ngal woni ko bokki ayi si woni ha dewgal humama onon jommidiri ɓen goto kala e moɗon yo dogo ngal ɗo dewgal ne'angal fiwata ngal bonu fiwata ngal lanco ko ɗum woni ko islamu on yamiri nde tawde noon ko gorko jogui finde dewgal an gorko on si a yahi a tawi ɗum ɗo a wata supportude a tawi woni a décidi accitama kono sala l'islam o wi ko ya joguitama ko nder suudu ma lebbi tati ka ay salasata qura en laaɓe tati o wonay ka maɗon o fiilo déjà taw debbo wonduɗo ƴiƴam fiilandu o accitatake debbo reedujo accitatake ay bon si a décidi accitaymo o wonay ka maɗon o fiilo goo o laaɓa ɗum ɗon fes ay o wona ɗon kadi o fiilo ɗiɗi o laaɓa ɗum ɗon fes o fiilo tabmal o laaɓa ɗum ɗon fes a andi hande kadi oɗo o alda e reedu mana o wona kama lebbi tati e nder ɗin lebbi tati ɗon a ñamminaymo simo sokoli holtugol a holtinaymo e hoore noon kanko waɗantama bisi basiran hay eso tigare o ɓannantama hay ndiyanka firgo ɗaynata ya anelatamo par ce que a décidi accitaymo ayi si lebbi tati ɗin timmi hande kadi noon accitamo bon ko tawno himo mari kon fof libéramo yaada e muɗum ko ɗum woni ko islamu woni ko yiri ala islamu wi wondire no moƴƴiri so on serte kadi sertiron no moƴƴiri eyi joni noon ko ɗum andirton islamu no waɗi facile amma joni ko seytane no sera ɗo joni hakkude ma ɓeygu ma non mi hakkitayi o ɗum ɗo mi muññantaka mo o hewtute ka maɓɓe si a décidi ɗum Allah subahanahu wa taala wi accumo ka maɗo lebbi tati si lebbi tati ɗin timmi a nisitali o jaaha ayi joni noon e nder ɗin lebbi tati ɗon si a nisiti walla kanko o niisi on alay moɓɓude jama e hoore moɗon hande kadi tortotoɓe hande kadi artiraymo tun a ruttama tun ko ɓeygu ma haala ɗuɗa ɗon kono noon si tawni noon on haaɓi noon a nattimo kama e makko ɓe a nisiti andi hara ɗum hande kadi wona mamoɓa jama hande kadi ko wallama jeejugol andi ko waɗi islamu hino organise ayi islamu si jokkama tun ata e soñdia hay hunde ala ayi amma si a seerimo ka nder suudu ma e nder lebbi tati si a nisiti a artiraymo tun kadi sutora hakkudeji moɗon ɗiɗo e tato ala wangi andande hay nene makko e ba makko alamo e anda nene mo e ba mo ala wangi andande ɗum ayi wondire no moƴƴiri sertiron no moƴƴiri ayi kono ɗum ɗon ko hunde hulɓinide ko ɗum woni ɗo wa sa'a fil ardi ayi o yaaka leydi e bonnugo wayi hooli kala harta himo bonna deedi halkugol deedi bonna deedi
hunde hulɓininde no tewa kadi e bonnugol aduna on yeddugol Allah subhanahu wa taala no tawa e sattingol aduna no tawa ko addata sattende hoore leydi ndi eɗon andi enen ko ɓay Allah subhanahu wa taala torani e nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam toraniki en wata Allah subhanahu wa taala halkir en no halkirno moftaji arani ɗin noon ayi bon Allah subhanahu wa taala inni gasi mi jaɓanima Muhammad giɗo an a torata kolan ko mi ronkuma waɗande kono noon e mofte maɗen kadi kala yejjuɗo lan ha mbayden tawi mofre ɗum o tubali so ari lakara ɗo intervention ngala ko yite jahannama on tan joddi makko ndi yawmal qiyama nelaɗo ko wawata fattanade bonɗo yo Allah ko tefore ande ɓe nar ko ɓe honno ɓeyni ɓeyni ko tefore nelaɗo tawata julɗo ɗon ka est ce que ɓeyni ko tefore nelaɗo tawata yedduɗo Allah ɗon ɓe non wala kadi ko tefore nelaɗo tawata julɗo ɗon ko woni julɗo ko jaɓuɗo dewal ko woni julɗo amma neɗɗo mo jaɓali dewal on kontitaki e jule ɓen amanta sabbaɓe gawmin fa huwa minhum bon kono neɗɗon ko so tawni hiɗa golluno ko nelaɗo tefirani o wadama tefande so tawni a gollano ko nelaɗo tefiranima o watama tefande kono hino tawa ko sattinde aduna on kadi yeddugol Allah hino tawa ko hino tawa andanɗare ma hara leɗɗe rimaynoje joni musidɓe julɓe minen fewdo paygel yaagal amen ko wiyete lemunne hari ɗum si oɗen kala ko hewtande nde hewtuɗa yarira remune no faliraɗa hande e nder Fuuta Jallo ɓuur nokkeli hewɗi hande hay lemunnere sa wiyama sadaka so tawni ko lekki mayde a mayay hay hande kon to yata Fuuta Jallo ta lemunne hino buuji hay mango on yeri ko ne rimude kon joni hande so rimi kaka hor leɗɗe toon woni e ñolude nde ittuɗa watane waɗi gilɗi nan sukkate ko honnum boneji ɗi ay ñameteji no waɗi kono Allah subhanahu itta barki e muɗum ay ɗum ɗo fof ko ɗum waɗi so inni ko minan naasi no jeeye man yu'zibuka on no hawnire qawlu konngol muɗum ngol ay fil hayati dunya ɗan ɗo gurnan aduna way zata walla so o yahi sa'a o yaha so hucciti sa'a o yaha fil arde kalil yufsidu fiha fi yo bonni kalidi o yuhlikul harsi bonnugol deedi e bonnugol remuruji ay wannasile e geygol woni noon walla o Allah la yuhibbul fasada Allah subhanahu wa taala o yiɗata yimɓe bonnoɓe Allah yiɗa bonɗo ay wa isa qila lahu si wiyanama mo ittaqilla hulu Allah ay neɗɗo geddo wonɗo yeddude Allah subhanahu wa taala sa noddima ɗa seraɗa ahi onon kadi acce ɗum ɗo Allah subhanahu wa taala yamira ɗum ɗo nelaɗo yamira ɗum Allah yiɗa ɗum onon kadi sortie ɗum honɗum akhazatuhul izzat nanngamo mawnitinare townitagol ko waɗi noon wallahi no hawnigoy enen ko horleydi ɗo en wiyay mo mara jawdi wawata rewdi Allah subhanahu wa taala no gasa koy no wawi wonude sabuna diina kan kadi hino landi jawdi eyi diina kan hino landi yimɓe marɓe moyen Allah subhanahu wa taala kono waɗi so ini an julɗo wota ƴettu juuɗe maɗen fibaka nder ma ko ya gollu sabuna si a woni julɗo hayso kan woni imamu ratibu te woni ñande fini weeti o ko ya fontañe ɓen jungo ɓe okkore ko an woni imamu ratibu kono si a soƴƴay ko yimɓe ɓen andi sa hirtoto ko yimɓe ɓen andi karan dina ma kan laaɓirta kala han susata noddude ɓen wolana ɓe gonga ko islam o wi kon ha yiwɗa ɓen wonɓe ma jonude ko ñaama e hoore ko boni e hoore ko harmi kara han susata o entirde hunde ko makko inna tirte ɗum hino harmi par ce que fiyo no hiɗa andi kamɓe on ma jonude ko ñaama ko ɗum waɗi julɗo ko ya wakkilo gollana hoorema na yo yewoye goɗɗo ko ya yewoye e Allah subhanahu wa taala wakkiloɗa ayi ɗum waɗi oɗo ko ɓuuri hewde kon sa yiɗa ko ɓurɓe marde moyen ɓen ko ɓen kadi yombani yeddugol Allah subhanahu wa taala way hihi mo mara jawdi kala wawata rewirde Allah koy kono yen andu kadi marɓe moyen ɓen ɓe Allah hokki capacité ɓe ko ɓen ɓurata hewde yeddugol Allah subhanahu wa taala innal insana la yataha ar ra'ahu stahna banu adama seeɓe jawdi bewgol hino yombani mo e yeddugol Allah wonanimo facile ay ko on waɗi nelaɗo ko onnugo mako no onni ɓawo yeehi ka alijanna ɓaw ka yiite o yeehi ka alijanna ko onni ko ɓuuri hewde ka yimɓe o inni ko ɓuuri hewde yimɓe aljanna ɓen ko miskina ɓen
ko ɗum nelaɗo maki innal insana la yataka arra jawdi bewine ay ko ɗum waɗi oɗo wonde yedude Allah si o noddama o wajama yo accu yeddugol Allah akhazatuhul izzat nangamo mawnitinare tawnitinare o yaha hoore makko par ce que fiyonnu kanko mo reni tout est bien ha modi koye yin koye ko yandanda hoore maɗa si hirti kara no jiiɓi hay ko soƴƴira hayɓe maapiɗo ten hay wiya ɗo fi sabilillah ka juddana ɗo mana nangamo mawnintinare akhazatuhul izzata par ce que mo reni kanko hoore makko mo ɓuuri fof ayi ay bil ismi honnum sabu bakkatu par ce que on andi neɗɗo si tawi no hebbinori waɗugol bakkatu o yiyata gonga khatama allahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarin hisaba fahum la yubsiruna ay bakkatu si heewi e neɗɗo o nanata waajede pulla fota inni wo nowru malandu koye hoore malande wonata ay fa hasbuhu jahannama Allah subhanahu wa ta'ala inni ko yonoytamo ko yiite jahannama ngon yiite jahannama ngen yonoytamo ay ko ɗin bandiji ɓannoyte adde golle maɓɓe ɓeɗen ɓanne ha ɓeyya ɓeyna hiɓen Allah ɓeyna wallahi Allah subhanahu wa ta'ala sa naadi men aljanna haray a tooñi men ko yiite gemmen handi e muɗum ɓeyna kono Allah ɗa andi konno men faala ɓe andi konno men faala joni waɗen arrangement ayi ko ɗum waɗi bandina bagage ayi ɓe nangoye ɓe adde golle maɓɓe ɗen ɓe holle ɓeyna ɗon andi ko ɗum ɗon golli ɗum ɗo hi ɗon andi joddi ɗum ɗo ko yiite jahannama o yi janama wani ko toon fof kuto ɗum ɓeyna hi ɓeyna wallahi Allah toñamen ko gonga golluka ko golle amen ni ɓe wiya bisimilla ɓe wiya non Allah na ɗum men faala joni acci natti men ka aduna ko yamirɗamen ko mi yamen golleya ɗum e nder seconde hu goto betti men ara famodire Allah subhanahu wa ta'ala hay hata ay mbaw woɗɗodiri e ɗum on woɗɗodiri e ɗum ay ɓenade yiite jahan ɓenade yiite la sakka ay andi ni se ɓura ɗum ɗo hayrana lahu perdi wodaniyom Allah subhanahu wa ta'ala fa hasbuhu jahannama ko jahannama on yonoytamo ɓay tun o wajano ko aduna o yonali pulla fota ɓe mawɓe meɗen maka wo accu e kaccu ko lekki kama e men ko ɗuma katata ɓeyni hon ɓeyni kono hakkaɗo ñawdorta ay ɓeyna wo hakkaɗo ñawdorta kono gonga Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ana e sunna no ɗo nelaɗo maki mi acciri on pegidiɗe alqur'ana e sunna an tanki ɗon jokki ɗum ɗo on maggiata hiɗon e hoore lawol fewugol a wi ɗon an alqur'ana e sunna wona haaju ma an ko guere aduna ko ma pimma ay ko mbo toñi hoore mum ko an toñi hoore ma nelaɗo maki kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba mofti an ɗen fof naata e aljanna sina on saliɗo ay sahabaɓe maki ko mbo salato natugol aljanna nelaɗo maki ko kala saliɗo jokkude ko min Muhammadu mi jokki kon ko on sali natude aljanna ay ko neɗɗo si tawini a tefali anduɗa ko nun nelaɗo waɗi a tefali anduɗa fi dina ma kam ay bon prém ye landal gaburu no tawa ko adiri a landede fi dina ma kam a tefali fi ɗum ha haray no satti nelaɗo ɗon maki gaburu ɗon si newike landal gaburu ngan si newike neɗɗo si tawni o surrama mun kare wannakiri ari landema ha gaburu ɗon tawi o waynodirama ɗon e hoore jaam salam nelaɗo maki haray on tan ina yeeso ton on fof haray moƴƴi ay kono he si mun kare wannakiri tawimi ha gaburu maɗo on sertiriɗo amme he yandu haray ko neeso ton ɓe nelaɗo maki haray yandu ko neeso ton kon kadi haray ko ɗum ton haray ko ɗum ton kadi ɓuuri wulude haray ko woni neeso ton kon ko ɗum ɓuuri wulude kono waɗi nelaɗo kamɓe hiɓe rentinno e wullugol mayɗo ay fuure hiɓe rentinno kono si tawi neɗɗo suranoma leydi ndin ombitama e hoore makko nelaɗo wullayno ɓe maki o ha gonɗi maɓɓe ɗin fotta ka wakkude sahabaɓe ɓeyna e Mouhammadou hiɗa jakini men a rentinay men e wullugol fuure jon noon si goɗɗo surama leydi ndin ombitama hoore makko a wullaymo ko nun nelaɗo maki eni ɓeyni ko ɗo woni cipporgal lakara ay départ lakara on kaka gaburu ɗo si ɗo moƴƴi haray fof moƴƴi si ɗo boni haray fof boni ay joni ino tawa ko landoteɗa ɗon fi ka ɗo dina l'islam fi nde ɗo deftere Allah ino tawa ko landoteɗa ka gaburu ma ɗon fi nelaɗo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ay tawni a kippali fi ɗum ɗon ha jaka e ɗum ɗon o wiwɗo
kala jokkuɗo komi kala accutuɗo komi addi kon ɗon sali natude aljanna tefali ko ɗo addi kon andi haray ko an perdini hoorema haray ko an sali natude aljanna ɓayni ko jahannama yonata on tigi wala bi isal mi haadu he jahannama boni werde neɗɗo si tawni yawmal qiyama ay yawmal qiyama ay ko haray ñande lakaraba kala no mari cortège gardi kol ay piyanteɓe garde bo on andi yahoɓe kaali janna ɓe gata e malaikaji hino saffina ay no tappana ɓe garde ɓe no naate kaali janna tibbu tun hande kullala dow moɗon naate on hisi kisi e dow moɗon salamu qawlan min rabbi rahimi naate kono wiyata bane ne wamtal jiyawma ayyuhal mujrimuna he bandiji oɗon kadi hande kadi naate haara ɗon jolkidira jolokoji eɗon andi bandi délinquant on si nanggama koyeɓe jolke ɗon andi ceeñino toon jolokono toon bandi délinquant ceeni no fanɗani ɗum ko yo jolke jolokoje juuɗe koyɗe alande ñande bandiji fokkitinaɓe yi ka yiite ɓen ko noon ɓe jolkiroyte ay hara hiɓe luppe malaka ɓe gino luppoɓe ɓe piye kadi naade ay ɓe naata ka yiite jahannama wala bi isal mihad jahannama boni werde wa min annas no e yimɓe ɓen man yasri nafsahu ay on mono soditira wonki munkin kadi ibudi ha mardatillahi konko welata allah kon no yimɓe ɓen kadi mandanɗa hoore maɗa wonkiji maɓɓe ɗin koko weeli allah wo ko ɗum weliki kala ko tawi allah e nelaɗo faalaka wonki maɓɓe kin faalaka ɗum bihi basira eyyi si tawi hino woodi dariɗo ɗa wii kañum ko allah e nelaɗo kon wii kon faalaka haadi mo wo yeddugol allah bimbekeɗe jamma werma hara hino woodi dariɓe ɗa kadi wi kañum kadi koko allah e nelaɗo faalaka on ko ɗum waɗi on andi ko ɗum nde allah subahana wa taala noddutuno malaka ɓen fof o wi inni jaa'ilum fil ardi khalifa eɗon andi nde allah subhanahu wa taala o faalamo tagude baba adama o tagumo taw ha o gayni o mahi loopal ngal o mahi o muuli ha moƴƴi mbadi makko on o wallini loopal señƴay ngal hara sa tappingal ko kengal waɗata ko ɗum woni alhaali ɗen ko ɗum waɗi si neɗɗo si o maayi ko yo suure ka leydi o hotata banu adama ko leydi voilà tawi banu adama no towni to ɗo bunga ayi ne bon yiɗa manata ko banu adama ko leydi julɗo noon ina anda julɗo noon ko yo laaɓu ko ɗum yidara julɗo allah yiɗa julɗo saltejo allah subahana taala ko ni woni julɗo ko ya laaɓu ka coñci laaɓa ka ɓandu ko ɗum woni julɗo ko ɗum wata rewde allah subahana taala jaɓa dewal ngal allah yiɗa neɗɗo saltejo kono neɗɗo naya naɓu hoore ma kadi so tawi woni hara mana an ko parfen ɓuuri fof ayi townitare yaafo ɗon dey hara o naɓi hoore mum wonano wirte noon ara no naɓi hoore mum no famitini gonga ɓe hay ka ɓaawo hurgo yaata wona ausubillahi ayi ya andu déjà deɗɗo on taw so tawi a daari lasili ma on tawa neɗɗon dara hiɗa tawni to lasili neɗɗo on ko ɗum ko toɓɓere maniyu ƴewɗa toɓɓere mani arɗa heƴƴere ɗiyam arɗa heƴƴere ƴiƴam wonɗa huyre ko nden huyre ɗon forma ƴiye yalti ɗon koyɗe yalti ɗon ko ɗon allah sabanan forme ma ɗon ha wonɗa banu adama yaltuɗa kono neɗɗon si a daari lasili ma on tawa tawi dara hiɗa bunga ko ɗum sabana inna allahi yuhibbu kullu muhtalin fakurin allah yiɗa neɗɗo bunguɗo neɗɗo mantiɗo ayi ɓay baba adama ay allah subahana taala tagui loopa ngal ha gayni wallini ngal o falama sorde wonkikin o nodduno malaika ɓen fof o nodditi ko wiyete assemblée général nodditi malaikaji ɗin fof o inni heyi inni jaa'ilum fil ardi khalifa miɗo tagude lontodireɓe ka hoore leydi nguɗo jamanu ara ɓen ɗon si lanni woɓɓe goo lonto si woɓɓe noon lanni woɓɓe goo lonto joga e galleji ɗo hanki hari ko mama soro men wonno toon walla manta soro men sa manta soro men feƴƴi mama soro men ari ka mama soro men feƴƴi baba men lonti ay baba men feƴƴi hande kadi enen ɓiɓɓe ɓen lonti woni remplace am baba men kadi ka enen kadi en feƴƴa joni janggo kadi a tawa hara ko ɓiɓɓe men lonti faɓɓi janggo tawa hara ko taynira e men kadi lonti aduna on ko noon ha ñande huuɓi ɓay huuɓay ha huuɓa ay nangue hino tournude ila aduna on
on andi enen inay nange mutoye nge ala mutude dey nange nge mutata lewru ndu mutata ay nge tournay woni ay tournay woni ñande nge hewtite ko ngay uno don wona ñande dan ngal daro ay bon joni non o inni mi teɓuɗo tagude neɗɗanke ka leydi ay inni jailum fil ardi khalifa miɗo waɗude neɗɗanke ka hoore leydi malaka ɓe ɓeyni a tajji alu fiha a waɗay ka leydi toon man yufsidu fiha ɓen ɓe no bonna ka leydi toon ay o yahali kol hars ɓeno bonna remuruji ɓeno waridira tufidira wari itta wonkiji ɓeɗo waɗa fitna ka leydi wona hano sabbiuka wano gaddi sulaka menen ɓiri malaikaji ɗi ɗo meɗen subbitanadema bimbe kikiɗe meɗen laɓɓinandema dewal haɗi tertoɗa tagugol banu adama ko leydi ko yaa toon tikkine ayi hiɗen andi kanko Allah subhanahu wa taala o wi si a woni saabu wonki wooti iwi ɗum hino wonta saabu tikkere makko nde wasa itti wonkiji ɗin fof ko Allah subhanahu wa taala wona yeddede ko leydi ɗo kon hino tikkindemo ayi jonno malaika en ɓe inni ɓay menen a tagimen ka adda ɗo alamen e tikki min alama yeddude ɗum alama e tikkinde ko nun ɗaɓɓata hannde kadi ko ma e tikkinde terto ɗum on andi no wawa tewne joni gorgo jombaɗo joni sonnajo o ara ka ma hara himo teddimma kala ko wiɗa ko ɗum ko saɗi ko tooli on ala benna probléme inna mi jombay ɗiɗaɓo yon tigui daaro fi ɗiɗaɓo nani ɓe kori acci o ɓeyguma oɗo hino ɗoftima ay o ala benna pro oɗo hino ɗoftima kono wonɗa natande guere ɗiɗaɓo ay iɗen andi ɗum hino waɗa ka ay Allah subhanahu wa taala inni ya'lamu ma la ta'lamuna miɗo andi ko on anda wodo yeygo yeddoy ɓelan toon kono hino wodo yay toon kadi jaɓuɓe lan ɗoftilan awa ko noon an si a wi haaji ma ala e dewal hakkitake e Allah subhanahu wa taala no wodi haajaɓe e Allah subhanahu wa taala ay kono waɗi so ni noon ɓe yuɓe noon haajaka e Allah subhanahu wa taala ala ko yiite jahannama ngen yonoytaɓe par ce que khalidina fiya ko ɓe luttoyoɓe e magge wona auzu billahi ay walla bi isal mihad nge boni ɓuttoto minanata no jeeya yimɓe ɓen man yastiri nafsahu on mono ɗaɓɓira wonki mon kon ibbuti ha a mardatila ko welata Allah kon wallahu Allah raufun ay ko hilnotoɗo noon bil ibadi jeeya e makko ɓen ay Allah subhanahu wa taala ko hilnotoɗo jeeyaɓe makko ɓen woni ya ayyuhallazina ko onon yoɓen amanu gonɗinɓe udhulu naate fi silmi ka nder dina kafatanka foppu makka ay wala tattabiu wata on jokkude khutwati shaytani laawi seytane wata on jokku laawi seytane ko waɗi innahu lakum adu mubinun ande seytane ho gaña wonande on ko gaña wonande on par ce que ko jokku on ha perdon ha nata on yiite ko taw jokku laawi seytane fa in zalaltum min ba'di ma ja'atukumul bayyinatu ay si seytane fergintini on ɓawde tawata hara gonga ari e moɗon gonga feñani on o ni fa alamu ande anna Allah azizun ko tedduɗo de Allah ko joom puissance de Allah no mari ko joom puissance hakimum Allah ko ñeñiɗo moɓiniri wa tagore mum nden fopp yawmal qiyamata tagore nden fop jinna yimɓe e malaika tagore nden fopp e hennere wotere fopp wiya tek sina wiyaɗo wowlu susta wowlude ndeññande kadi yawmal qiyama hay goto immodoyta ɗon hay e meselum hay e garahum ay nene Aissa ɓe maki Mouhammadou ɓay nelaɗo waji ka nelaɗo maki tagore nden fof immidine to yeeso Allah hara hay goto waɗa hay garahum ay nene Aissa immi Mouhammadou ko honno ɗum wawata wonirde tagore nden fof immo yo haray goto waɗa garahum nelaɗo maki hi neɗɗo nde tawde nde o jibinte hay goto jibbintinaka hay garahum ka hande goɗɗo jibinama tawi himo ardi e sutura la o aray ceemew faami bon kono ardiri aduna on ko noon kadi immitiroyto haray hay garahum o takka e makko nene Aissa imaki Mouhammadou
ɓeyni awraji yimɓe ɓen awraji yimɓe ɓen nelaɗo ɓe maaki aicha nden ñande haray no woodi ko maapini banu adama hara wona ndarugol awra goɗɗo ayi si tawi woni innama pansan dargal ngal hay tawni goɗɗo no muyninde o bugoto ko muynita kon yawma turle kurdi ati murdatata ñandetara muynino kon kala bugoyto ko muynini kon joni yen ɗo joni maydene fokkitana ɗo joni boobo wallahi mayde fokkitana ɗo joni boobo hara ko mayde tigir si nene boobo no ɗon wallahi o wubbay o yaa o angaso mayde nden ka e ngala wiide ko waɗi hay mummunte hoy koy mayde fokkitana ɗo boobo hara ko mummunte nene makko ara tuɗo mayde nden ka kono alala ko woneten karlede ɗo ha ɓuuri nden mayde ka mais yawmal qiyama pansa dargal nga aya ko kala no bugo to hay ɓikku muɗum yo nelaɗo maki hay yawmal qiyama tede manque ko dar ñalade nden sattoyta kon hay kamɓe ɓe antoyta nde ñande hay ɓiɓɓe maɓɓe ɓen hay sonna e maɓɓe ɓe antoyta ka dargal tede manque ko tara dargal ngal no wuuli kon ko sattoy kon yawma yafirul maru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi fi honnu li kulli muri'in minhu yawma idin sa'anun yukhnihi nde ñande neɗɗo kala no mari fiyaka yonade ɗum nde ñande mo kala ko hoore ɗum hoore mum maapini ɗum ɗum koko laaɓi poydey ko wiyete dargal konko ndeñande ñande andoyta ɓiɗɗo ndeñadaran ha nene ha jaka e ɓiɗɗo ha jaka e nene ko gonga sellude hakende la sakka bil mawti yawma yafirul maru min akhihi wa ummihi wa abihi o ko nene goto anni ko nenan ni ko baban ni dargal ɗum ala to ndeñande hara mo kala ko hoore mum maapini ɗum mo kala ndeñande hino mari fiyake yonay ɗum ketti ay eyo hay yunoɓe ko jiliɓe wakkili faami hay andi ko wiyete ko wo hay si alijanna natoyte gaɗa ga ɗiggay ɗum ko haqqan hay natoyoɓe alijanna ɓen go a faami ɗo ɓe inno ɓe hewtoyi ton a tawa ɓawo ga ɗiggi taw ay wulay kay kono ay ɗum waɗi so inni wota on jokku seytane ande seytane ko gaño moɗon onon kadi joguitemo gan ay innahu adunu binu si o fergiti on noon seytane ari murtini on oyni ande de Allah ko joom pisansi dey Allah kay mom ko Allah ko ñaawowo la sakka bil mawti o ñaaway oyni honum oɗi ko noon yo gonɗiɓe naate ka diina ka fopp diina kan innugol jaɓay ɗum ɗo acca ɗum ɗo ko sama kala noon ay diina kan a gonɗinaka ka fopp makka udkhulu fi silmi kaafa wala tatabi'u khutuwati shaytan inna lakadim binum oyni honum fa alamu ande annala nal azizun ko tedduɗo hakimu ñeyiɗo hal yanzuruna ene ɓe hino habbiti illa an ta'atiyahumullahu sinande Allah on arata ɓe fi zulalin e nder niɓe minal hamami e duule wal malaikatu e malaika ɓen wa qudi al amru fiyaki o ñaawe pansan dargal si immitama niwre waɗoyay tawata hara jungo ko ndeñande ko ɗum nanta wene ko wonde ñande jungo fayta hunduko kon hara sa nokki sayre naɓugol ka hunduko ma ɗo jungo kon ko faytay honto hunduko kon woniri tene manque ko niwre waɗete ñande dargal kon pansan dargal si immitama ko ɗum nelaɗo e maaki wo si ɗum ɗon waɗoyi ko ɓe anditoroyta mofte maɓɓe ɗen ko salligi on ko neɗɗo ko salligotono ɗen kon ay enne mofte nelaɗo ɗen en immo si tawi woni neɗɗo si tawi woni o salligotono ko ɗum ɓeyde an nuura ko ɗum woni lissalati nurum ko ɗum on andi nelaɗo maaki ɓe inni la salatu liman la wudu neɗɗo mo salligaki o mara julde wagutu hewta ɗo tun ndiyan hino woodi a barma a nawna ay par ce que neɗɗo si tawi woni himo nawni no woodi woɓɓe ɓe annduɗa hoorema surtout wona ka jangol ɗo hara ɓe wondi e ñawuji ko wiyete ɓuuri hara so e memi ndiyan ɗan toujours kala ɓeyde e nawnarema e nder lorrayɓe haray on hino nawnanayo taamo ay o si ndiyan ala fes atan ini ka heɓata ndiyan wagutu on yaltay woni ɓeyni ya taamo ay haray ne sellanama kono si tawi woni ndiyan hino woodi a nawna hay hunde haɗatama ko to salligoɗa immoɗa juula a salligaki ɓeyni amara julde la salatu min la wudu
julde arana umma salligaki ay bon ko ɗum woni lis salati nurum no wodani julde nden annora yon noon nden niwre si waɗoyi pansan dargal si immitoyama nden niwre waɗa yonde ɗon ha jungo on fayta hunduko nelaɗo maaki juulay no mana salligotono ko neɗɗon ko salligotono kon nden ñande ko ɗum woneta ndaygu ma ngon ay eyi ko salligotoɗa julde ma nden ko nden hentenonoyte ñande janggo kono noon ko tawni ko hara noon on tigui no juula hara julde nden nde jaɓama eyi na juulugol no juuliri wodey eyi julde nden wonano taw ndaygu on tigui salligotono kon hara batte salligo on fof wonano on tigui limire hara no jalbe sall yonnano on tigui yaka o yara toon eyi ɗen andi nde ɗo julde nelaɗo ma ko woni juulugol ko timmingol ruku julde nden timmina sujuudu mayre on mana jonatugol julde nden haqqeji mayre on fof ko a julɗo hiɗa wawi darnude allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah fatiha ma hino selli a maximum a waha so tawni innaka wayiɗa hunji qur'an on walla feccere qur'an on walla hiɗa hunji juju amma kono hiɗa wawi hayso ko sorhol jitati ko tewta e hoore fayta ko juulira ka hoore koppi hiɗa andi ko wolete ka sujuudu hiɗa andi tayya hiɗa andi bon ko waytata sikay ɗum piji mana sartiji julde nden fof hiɗa andi juulirano timmiri noon hara juulirali wona donto no maɗa subbuy rubbuy ay hara kadi na leer nde faala o inata juulay dey inna salati kanat allah inana kitaban mawquta ay wagutu si hewti ay fana si yoni si a nenni juulugol fana on tawara gantu fusti ala mana goɗɗo kala ko o jokki a wiyama allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah kala golle goɗɗo tigui jokki aray ɗen ɗon ɗe harmi golle hay hunde ala ko dagoto si wagutu hewti ha wagutu on juule salmine ko ɗum waɗi ɓayni habbirago harminirgo ngo sa wi allahu akbar hande kadi kala wiyete piiji aduna yankoje fof haramanima ko daguintinta ɗin ɗon ko assalamu aleykum wa rahmatullahi ay kono si wagutu tun hewti hande kadi kala kolle ko jokkara ɗi harmi moden yahuna wonɓe wadde jihadi fi sabilillahi julɓe no daradi no piride heferaɓe no wadde jihadi si wagutu on hewti koɓe sendito joni exemple hay tewni hara ko julɓe nogayo hara koɓe julɓe nogayo siɓe pirudire ɗo e heferaɓe temedere si wagutu on hewti julɓe sappo pottotoɗaɓe juula wagutu on ɓe julɓe sappo ɗa pirida e heferaɓe temedere ɓen ha ɓe gayna ha ɓeyɗa julɓe gayna siɓe gayni ɓe salmini ɓe yaha ɓe yaha kamɓe kadi ɓe fidodira e ɓeyɗa kadi ara juula ahi ɓeɗo si yafanaka julde hihi noon adno min noon an emin jokkuɗo golle mum aduna hum personnel hum wagutu hamodi emi gaynta ɗe golle an ɗo taw somi juula ayi ɓe inni kala ko heɓuɗa ɗon ko haramu ɗum ayi ifa kono ɗum ɗo fof hino tawa e jontugo julde ɗen haqqeji mayre on eyi nannugol ko leerani faala omi juulata dey sina hara ɗamari ganto amma noon sino ganto ene woodi gantoji ɗin hino heewi islamu ne yewti fi majji kono waɗi neɗɗon ko fokki o anda fi kaɗo diina ko ɗum woni ganto eyi tawa tara sellinantama daganantoma ndeɗo julde eyi fayda ganto on fof fayda ko tawni angal juulugol ngol ganto on fof ko hunde wotere pet ko tawni hiɗa joga ay hiɗa soka e ala sago ma ay siɗa e wayasi allah subahana taala ene ko ya ɗoytu ay siɗa e wayasi no newnanama exemple fala kala ko yahete fayde 80 kilométre ay hino sallanama ɗoytugol julde so tawi hara ko seppugol ay woɓɓe go inni hayso ko bakagol ɓay tun sunna on no wi ya ɗoyte nelaɗo ɗoytino hara no yiɗa ya ɗoytu eyi ko ɗum ɓuura yiɗede eyi bon fana juula ɗiɗi ɓayda e wayasi alansara juula ɗiɗi e jeeƴe juula ɗiɗi futuro e subaka ɗum ɗon ɗoytetake eyi futuro e subaka ɗum ɗoytetake sellata juulugol futuro julɗe ɗiɗi walla juulete subaka kadi sellata juulugol julde wotere ɗen ɗon ɗoytetake ko fana ka juulete darɗe nayyi toon ko ɗon inna ya juuɗe ɗiɗi ɗiɗi siɗa e wayasi ha hewtoya ka yahata toon sa hewtoyi ka yahata toon tawa wonay toon balɗe tati faami ɗon hannde kadi a ɗoytata sa fokkiti kadi artugol tawi woni a seppay ɗoyta ayi bon amma si tawi woni hiɗa joga
on neɗɗo hita woni mo joga ene wawi jogede hawa kadi wona ka kaso ka woni ɗon o wata julde ɗon ɗum ɗon kadi hare mo mari ganto ay kono sina ɗum fof haray ganto ala par ce que neɗɗo si tawni himo nawni himo hoore haqqille makko haray hay tawni wawata immade daro ko yo jooɗo juula so wata joolade ko yo waalo ɗum fof so wata ɓe yewti ɗon haɓe ne ko yo mesure ga guite makko o juula hay miijo ɗa wawi miijade juula ɗon ay ɗum ɗon fof ino wawi wonude sabu Allah subhanahu wa ta'ala okkali hay nokku ka dambugal julde nono toon joni noon nde ɗo julde nde wawi nafoyde neɗɗo ñande janggo waɗanamo annora wo ñande nde ɗo niwre waɗoyi ko si tawni julde nden nde selluno haqqeji mayre on timmuno ko ɗum noon wata nafoyde on tigi ay amma si tawni on tigi juula leere nde faala salligola leere nde faala ma juulano juuliri o tefata julde mum selli walla sellata nafata sabu nelaɗo maki julde neɗɗo si tawni o juuli ha o gani o yeebi julde makko nden so wi assalamu aleykum malaika ɓe ñobbay julde nden hani wawa coñcol wattangol ha lanni malaika ɓe ƴetta julde nden fiɗirama ka yeeso makko julde nden inna a yeebilan yo Allah yeebir hima wonno yeebirɗa fiyan noon ay si o juuli julde nden o sellininde malaika malaika ɓe ƴetta julde nden ɓe ƴentinande ɓe naɓande ka asamaw julde nden nde duwano on tigi nde wiya moƴƴini fiyan yo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴinir fima wona moƴƴinirɗa fiyan noon ay kono julde nden nde selli wo si tawni neɗɗo o juuli no hana juulirede noon ay o jonniti julde ɗon haqqeji mayre on ay nam musidɓe julɓe e leere mon en yoni bon mi anda déjà si tawni numéro téléphone on no feƴƴiri tawni on accani on kita numéro téléphone on leere men noon yoni ha ɓurti ok par ce que numéro téléphone on ɗo ala feƴƴude taw inchallahu rabbi eɗen andi e oɗo ɗo arno ka juulirde nelaɗo meɗen Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam o naati o juuli o salmini nelaɗo maki yaw juula a juulali ay o ari o juuli kadi nelaɗo maki yaw juula a juula ha timmi laabi tati o yiya nelaɗo mi wondiri wa on nelɗoma mi wawata juulirde so wonani nelaɗo maki neɗɗo si a ari juulugol a daroto ha feewa habbira si a ari kawre koppi ma yaha ha ñiiɓa ko a waɗɗo ruku ay siko sujuudu kadi yaha ha tabita ka waɗɗo sujuudu ay kono wallahi sa yoɓɓe ɗo sa ayniti ɗo ɓe naati ɗo juulirde ɓe darike ɓe wi allahu akbar ayiɓe jogoto koppi ɗin sujjoya an tigiri a taway ɓe hay faati on ɓe timminal na hiɓe tagat ɗon suratu on ay ça fait hayno ɓe juulirta ngata eno hawni ɗum ɗo tawaka e jontugo julde nden haqqe mayre on ay jonnon nelaɗo maki si tawni nde ɗo julde nde moƴƴi haray alhaali on fof moƴƴi nde ɗo julde so nde moƴƴali haray alhaali on fof moƴƴali ko nde ɗo julde woni sako wayasi neɗɗo kono neɗɗo fof neɗɗo ko wiwɗen kon ɓe inni wo ndaaru ko hombo yadata mi yewtoma jatigima goɗɗo fof yo suɓuma yaada yamiroma ko moƴƴi haɗowoma ko boni ƴettu o ɗo jatuji amma siko yamiroma fi adna tun a wattan yiila eyi kala neɗɗon kadi ko watta e diina kan o kato o anda ay o kato o anda so o anda o yatta bil ulama on tigi lando waysi alu ulama o lando karma ko ɓen kala kon tigi watte ka diina jo katto dow ko o anda si o waɗa ay sina ɗum haray ko haba an mansura ay wonan ye jommuɗum perde yamal qiyama ɗum noon en tori Allah subhanahu wa ta'ala wata subhanahu wa ta'ala bonnu golleji meɗen ɗin yo Allah moƴƴinan en golleji meɗen ɗin firtani ngarti haɓɓana en kata yo Allah subhanahu wa naɓiran en entreprise men on yeeso Jama TV e entreprise jeeyiɓen fof e firtani en ngarti haɓɓana en kata dande en Allah wawata dande en kata e kasara dande en saabu gaña e bone iblisa haɗa ko ɗum ɗo wonno ko Jama TV addanno en ɗo hannde inchallahu rabbi haray en aljuma prochaine ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah lanɗon accu en hara ko ɗum woni ko hilni ɗen e acce en hoore ɓen gori meɗen fertani ngarti en haɓɓana en kata kala ko hawri ga e sawabu ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala kala ko hawri ga e faljere ko immorde seytane o nawtugi fandini aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh